دي توالين تيكوسان توالان دوسانا كين من مكان تدي وني تخمر إما لي كادومان دي لوغاتوار سان جوزيف يحاول في الناس طاس يونيثون دي فيسبوك دي يوتيوب تاع ديوران وسنوان شد مالكا ويوث يرويذ دي ولان تدوتني فريدة زغار إلى تسمينو فريدة زغار ميت ولا تدوتني تني كانت تسعة طاسة دينا فريدنا مالكا سني تزوراني فريدة الزلف لما فريدة الزلف لك رشيد الزلف اللون فريدة نظير باللي ثاني الهاني تخمطس ملكة دومان أشكو السامن كانت غاوتي وين إقلاقنا نفهمنا كقبيليين ده شو C'est-à-dire en fait, elle a eu la générosité de partager un bout de sa vie intérieure à Koulna. خاطر حاشا وين تحملوا حاشا وين ما تخدموا بكونفيونس يومي ما تمسلي ضعف في الشغل كي الكلي نكشد النار على سبيريتواليتي نكون استقباليت نقرا في رباطنا الوغ في رباطنا يكين سي دو لوردر دو سوبتيل سي دو لوردر دو لانتيم مي وجا ملكه ضمان تروح على اللغاتوار سميكثير ديجا سميكثير دي مالي وسميكثير دي سميدو سي مارداكيا توسد يما يوسد فافا ديسينا كل سنه رحنا على اللغاتوار mais je les ai observés à Romkarsen, comment ils ont réagi. Non seulement à l'oratoire Saint-Joseph, mais pour le temple des Vietnamiens, c'est des chaodaïques, c'est une sorte de bouddhisme réformé. Je les ai observés comment ils se sont comportés avec les autres croyances. Yimma, elle a fait exactement avec une Malika Domran. Donc, mythe pauvre, se fait rasna, c'était le guide frère André, se fait rasna le coulier à Choukordem et tout ça. On bête l'ayid midroh. Alors, se fait le coulier à le frère André, تروح شارتي شمايين ومن بعد pour elle صلحت مرتاقيه دري وليت مرتاقيه ثم دايا صلح على وليت مرتاقيه سواء نوز الطعام هذه من ربي ثا مرتاقي سقم شومن هذه من ربي ثا مرتاقي ماشي تيروريسن تقرا تيروريس alors donc la prière Inès نتثم زوارت الكل ضربوها ولاش دي ونسيني ربوها انت تقرا حاجه ربو قلال ومن بعد وكذا كيروح ستادير انت ثم زوارت ضربو ومن بعد وكذا الكل ضربو الكل كيدي فكان كل وصل قيماس. Donc j'ai vu cette vieille femme de 80 ans وصغريره c'est-à-dire وصغريره en fait elle n'est pas analphabète. Pourquoi est-ce qu'on dit de ma mère et de la génération de nos mères, c'est des analphabètes? Parce qu'on retient la langue de leurs colonisateurs. Mais tu as de James de Veves, les genoudistes. فريدة كذا من بوال justement يهمني ذا ولا كي خاطر نكوني دي مغارنا تيم كنظين ما تود جو سنقول لها نسن وصوص تقبايتي دي زانتيليكتويال خاطر غطات كيجالن الانتيليكتواليزم كي حاجه وين كتنلق لهم الصومين ناس الطاغه في الاساس فوق تقبايليت ذا يروج في مغارين دي مغارنا تي دي زانتيليكتويال وصوص تقبايليت معاك فريدة Exactement. وكيا أولا قد النير ترقفو دي سام مليح القيمة. وقل الثورة par exemple تروحهم en Allemagne. En Allemagne, en France, en Angleterre. Des paysannes, des montagnards, en Suisse, en Allemagne, en France. Est-ce que c'est normal de chez les Allemandes, vous êtes analphabète parce que vous ne parlez pas le kabyle. On trouve normal que parce que c'est pas leur langue. Mais c'est normal. La génération yéguir, c'est des analphabètes. Elles ne sont pas analphabètes. Elles ont intégré, elles sont porteuses et transmetteuses d'une civilisation, d'une vision du monde. فهمت ثقافيليث سات لا فيلوزوفي سات الانتليكتواليتي نسات ذاك ميت ولا نكونيا شويه ديك يقران لي لونغ دي كولونيزاتور وكذا كيس نكونين يقران
oui, les civilisations pouillardes. Il ne faut pas perdre de vue que les Occidentaux, les Orientaux, les Arabo-musulmans, il ne faut pas perdre de vue que les universités pouillardes, c'est qu'elles leur civilisation et leur façon de voir le monde à eux qui n'est pas le nôtre. Et le problème du colonisé, en l'occurrence l'Africain, c'est que l'Africain n'a pas les cours où il connaît l'histoire de son village, l'histoire de son peuple, où il connaît les langues africaines, l'anglais, l'allemand, le français, l'arabe, et c'est ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom d'un écrivain africain, il parle de l'impérialisme épistémologique. Donc, il ne faut pas oublier que quelque part, il y a le choix de Watas, mais c'est une donnée qu'il faut prendre en considération, où on a intégré ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme occidental, arabo-musulman, c'est-à-dire et c'est là un des éléments problématiques de l'aliénation que perpétue la colonisation. Donc, Wegir, Rachid, c'est quelque chose où les études postcoloniales, c'est un élément qu'ils prennent en considération. Il est débattu dans les sciences sociales. Donc voilà, donc il doit وفريده من مسلاي باش كنا دينا شادينا في ملي كدومانا تندي كلشي دنا فنا كرشيد باتفاق نوير على لوبيتال كاين سانت باريسن ديال لاكاتوها اشكون ساريو تاع تاع الدنيا يكسل تصل المعنى ان جوج تفريده وي با جوستومون مي لا تبغى كان ندور نقيم دو لوتر كوتي باش كنا تواجين مو بلوس سوري واقع الزدغام ديال الكيباك نعتبغا مطروح مدينيهم لكول تري دونيون إغلان دي مونريال يصغراي لونسمون دونتربريز فونت كونساي كونتابيليتي أكد لا فونت دو فواياج يرنا أكن دي صح لو بخي بورس سرت عونم إيمان نون سلمعاونا تري دونيون وفيغ افري فيفون في اللي ديال الكيباك سلمعاونا ليكول تري دونيون صوضاغي وكنا ديال بولونجيرينو داكي دي مونريال دي 10 سكواسني عدان نيك 5000 لي زيتيديون غران غورنا مرحبا يسون نترجوكم الفرح ضمقان تري دونيون دو فوت ريوسيت فرمت القرايه اسرات الدومار زداف ممكن توري لو ميوغاكيا ممكن توري الحراكيا ولا كل يوم يسماونا كيا وكيلان داكيا ذي سماوان يقموسن داكيا voilà mon cœur est parmi d'autres astres partis voilà Hector de Saint-Denis Garneau mon cœur est parmi d'autres astres partis toute la philosophie يقلان يعني وقاعد يقول سي دي باسيون كي يخدم وقاعد يديسيني tout كلها. Alors, avant d'aller plus loin, je veux partager ثورة ميتي دنا ملكة دمران ولا يمكن تحل شخص ملكة دمران اللي ثورة ساعة كولا جد لي ميغ لي اكسبيريونس تجميل كي تاع تغزات بويا كاين باسكو فوالا الا هناك يرزن تغزات ملكة. Et puis je suis très très fière d'être dans les pas de Malika Domran. Alors, elle a eu la générosité de partager ça avec nous. Ça fait que ça, Alida. Je ne fais que ça. Les grands. Alors, donc, l'hôpital, j'ai été hospitalisée. J'ai été hospitalisée de 2 semaines et demie. Donc je me promenais dans les couloirs avec le soluténir ou ben voilà chapelle.
le hall. Première station, regardez. La règle d'ordre, un principe universel. C'est les différents symboles des différentes religions. Musulmans, juifs, chrétiens, Bouddha, le bouddhisme, l'hindouisme et les spiritualités autochtones. La spiritualité là. Dans le bonheur et la souffrance, nous devons nous abstenir d'infliger aux autres ce que nous n'aimerions pas nous voir infliger. Ne blesse pas les autres avec ce qui te fait souffrir toi-même. Ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Confucius. Wagid Bouddha, Wagid Confucius. Ne fais pas aux autres ce qui fait à toi-même te causerait de la peine. La nature seule est bonne, qui se réprime pour ne point faire à autrui ce qui ne serait pas bon pour elle. C'est l'éthique de l'altérité. Ce qui est détestable pour toi, ne le fais pas à ton prochain. C'est là toute la loi, le reste n'est qu'au commentaire. C'est le Talmud. Comme vous voulez que les gens agissent envers vous, agissez de même envers eux. Jésus, évangile selon Luc. Ne souhaitez pas aux autres ce que vous ne souhaitez pas à vous-même. Déjà, le symbole, je ne connais pas tout. Baha'u'llah, c'est une secte à la fois islamique, chrétienne et juive. Baha'u'llah, il est de l'Iran. Ok. Nous sommes vivants, j'ai pas mes lunettes, nous sommes vivants aussi longtemps que nous maintenons la terre en vie. Tu vois, la référence à la nature. Le temple, c'est la nature. Aucun d'entre vous n'est vraiment croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Voilà. Mais ce qui m'a plu, c'est bien beau, mais regardez ce qu'ils ont écrit, les gars. La diversité des croyances et des cultures de l'humanité laisse entrevoir une convergence morale. Preuve en est la règle d'or dont la formulation négative ou positive se retrouve dans la plupart des traditions religieuses ou philosophiques. Avec sa double exigence, regardez ça, avec sa double exigence de réciprocité et d'altruisme. Cette règle n'a rien perdu de son actualité à condition de percevoir dans les autres l'ensemble de l'humanité et de ne pas réduire l'autre et son désir à ma propre vision du monde. Les deux dernières phrases, elles sont extrêmement importantes. J'aurais dû mettre avec un symbole kabyle parce que تقبيلي il y a les symboliques de toutes les croyances, les religions, les spiritualités. فريدات الندى في لا ريغل دور داك كان نولي كذا كاين السكليزيت ذا جولدن ولا كيتواليم عندها توت لي فوا ثلاثه كاين الهندويزم البوديزم الكونفوسيانيزم بهاء الله اسلام جودايزم جيانيزم زoroaster ديال سيفيرانيا نايتيف سبيريتواليتي جيماجين لي بيبلز اوتوكتون unitarisme christianité sikhisme taoïsme الفقيره دونك كي سي هي الدين une vision. Donc, quand vous voulez aller chez la chapelle, vous pouvez aller chez la chapelle, et ce que vous allez découvrir là est tout simplement magnifique, et ça me rappelle la spiritualité kabyle. اسمك كذا فهمي كمام يقول لي هو قاعد يمثل مثل ما يتاجي alors mais qui est ثش ما تاجي
اشعل هكا اتشعل يثمرت القباير يا ربي دير عنيتيك فكد الراحه ذا رحمه فكد الرحمه ذ قولاون اتحلو ثمرت القباير اتحلو الجزائر اتحلو تمازغه ايه تحلو الكليه شكل بارون الكليه ديال تونس انا ربي سيدي ربي وقال لي غفر العيسى انا الناس الفاتحه بو امبورت مش عبرانية يا جويف ولا شغل ذنية يقطون وغادي شنويين ديان ذنية يقطون تقبيلي تصواف الدين ذنية ولا شغل ذنية يقطون صافيك يا ربي دير عليك au nom de toutes les croyances حربتها في ثمورة القبايل فكتد تقدر ثم الرحمة يوقي لك حكمل أكن يسلينا جيزو باردوني لور مون سينيور ils savent pas ce qu'ils font وقال يفرنس الجوفيران ديال رابون على سافريل وقال يخدم ندي الصوادات ديالو ناربون اتحلو ثمورة القبايل اتحلو الجزائر اتحلو تمازغ الدرس تلويف مضات ومثا أسالي الكينيا أكيد زالا صافي كي تزالا ولا الكينيا alors là ce que je veux vous montrer alors coin de prière multiconfessionnel ça c'est fort et qu'est-ce que vous allez وكيما نجمع ليمان سقبايلي جمع ليمان et qu'est-ce qu'il y a derrière أرواحو تاهي لو تمرتي وعزيزة تلبيت الدرس هذا regardez فطابيس نزالي مسلمين تطابيين باش كتزال المدن هذا نسبة هذا كلشي زدي كلشي يكون كنيس et regardez mais il y a un erreur il a des croyances bouddhistes hindouistes juifs mais كاينين اللي يروحوا غير ذاكيا وفرد لو تالمود وفرد لا تورا لا تورا تورا مغاجا داكي كان يدو فرد ساندي ميسر اللي في لا ماس نقول الحد ارواح السكنه تمرتي وعزيزين هذا انا وندليغ هذا لو كوران هذا كوران يقوم من القبايل قد فرنت هذا تنسجمت هذا نداكيا فوالا الوغ ويكا داكيا الزران يعني توري ويكا داكيا هل نخدم نقول لي غير دو ريليجيون لا بوليتيك beaucoup de sang a été versé en Occident باش كنا ضوضنا على الشغل هذا la multiconfessionnalité le respect de tous les poids alors voilà نسني ils ont réglé ça الزلك ني هو يجارك سيدي ربي يجارك ذافي mais qu'est-ce qui est important ماشي غير الايمان اني ما يلسو من النغوس ومن ضرع ذي شو راه تخدم اسكو اين راه تخدم يجها لومانيتي راه يشمت ذوينا مي صح مي ثورا خدم داك هذا تزال المدن كل وا دون لو ريسبي دو لوتر مي هنا يفون لور ترافاي لانفيرميير غتخدم لا فام دو ميناج غتخدم الطبيب راه يخدم وكذا يخدم دي لابوغاتوار راه خدمن لو ديريكتور راه يخدم راه خدمن الكليه ومن بعد باسكو خدمه دون لو دومين دو لا سونتي تداوسه سقاط تقبل تداوسه صافيك جي في سكون ابل دو لاكومبانيمون دي مورون خاطر لين مدن ترفقوا كذا روحنا للموت رفقه وكذا لا تشوف بون مزيان صافي دي زاني et pendant des années c'est-à-dire وكذا يهرشن اسنتو تيك التم زوالو تاتي ديري غاتن parce que ce sont des choses d'ordre intime qu'on n'a pas tendance à partager, tu vois. Bon, ça. تقوليت انت كيساك اسيدا بدا الكاني نديت بدا نعرض كوالين. Donc, mais ça c'est des expériences très importantes pour moi qui sont très fondatrices.
Donc, pendant des années, l'Elwigad, l'Elwigad يساني الفاميليات تروحون. Donc, les bénévoles qui accompagnent les familles à vivre leur deuil. l'Elwigad نساير les familles وسنرى سواء ولاش نرجنتن أم كيخدمن. Parce qu'on était une équipe, on a été formés sur les théories. Moi, j'ai pris des cours. Un des derniers cours que j'ai pris à l'université, ici, c'est l'anthropologie de la mort. C'est un cours de 45 heures où on a parlé des théories qui se sont penchées sur le phénomène de la mort, comment l'être humain vit la mort, avec ses croyances, et il y a quelque chose d'universel. Tu vas te rendre compte que nous sommes des êtres humains avant tout. Alors, donc, quand j'ai fait partie de cette équipe-là, qu'est-ce qui est Amir Khadmen? ما تروح تكشمض على يوان اكدينين ما الذي ينسجم أستخدمه أم ينسجم ما إلا c'est un chrétien أستخدمه comme un chrétien ما إلا c'est un bouddhiste أستخدمه comme un bouddhiste ما إلا c'est un athée أستخدمه ذاك اللي كفغانتا. C'est-à-dire chaque personne qui va mourir, on l'accompagne avec selon ses propres croyances. Même tu n'as pas le droit à la musulmane alors qu'une femme, c'est un chrétien. J'ai vu ça une fois. تنتولي لا سي تموت القبائل بيجبوثيون يوم الناس نسلمت تنطلع لا فاصون مجلمت نولد كان دي حسن شريفيه ميكا امر الناس نبقى حن سنه سيما يوم الناس نسلمت هنا ارتقاغا دونك وكير نزقان قريت غير شويه ثاني في كاد تسوات اسميس فريدة ساميتي داكن ظل اخرى نخدم ام الجنازه كي يفرن شعال وزمان دينا ماشي كان ذي ميات ذي وما نسقوس نطرادات غاف الدين في الدين فضنا متى سوا ثم ثكين قدر نيك لي فوا توت كرويونس خدمنا كي تدنا سوسنا قرا دي لوبيتال خدم سلا سيونس معنا توت لا فوا يجمع تيديك قوم كان كمشطوح عندها يا اليوم ديال فيمانيس ديال فيمانيس خاطر اما كنت قرات قبيليت قبيليت سوا في الدين الدنيا ومن بعد جوستومون على توالي une autre chose qui m'a frappé. Une autre chose qui m'a frappé, تولا ما يراو تمرتي عزيزه اش كانت تقرا ماشي كي تدينا دي مسناون. C'est-à-dire moi avec les études ça a été un long parcours. Déjà non seulement ça a été un long parcours parce que je me suis intéressée à plusieurs traditions religieuses, Roha, Khadmar et tout ça, mais en bas j'ai étudié les théories des religions. إنسان normalement, naturellement, c'est-à-dire il est déjà غورنار. C'est en train d'être perverti évidemment. Mais il naturel غورنار, les sciences sociales ont pris cela en charge. Et regardez, c'est possible. أدي روح ينسجن أدي الظل داكين أدي روح un chrétien أدي الظل داكين. Mais ma française, tous les deux, c'est des employés. Tous les deux, ils sont responsables. Tous les deux, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est des humains. Tous les deux, c'est des humains. Et ils respectent les mêmes règles. Quand j'étais en Algérie, c'est rare. Il y avait, quand j'avais des adolescents, انا نهضر هكا في الاسلام توسا مساكيت روح نقول طنطنين الكليه ومن بعد استاذه خميني تنسلمت. Et j'ai essayé de leur expliquer. Pourquoi vous voulez savoir quelle est ma religion? Est-ce que c'est important? Ce n'est pas important. Qu'est-ce qui est important pour vous? Que je sois une bonne enseignante, que je sois musulmane, ou que je sois chrétienne, ou que je sois athée, ça n'a aucune espèce d'importance.
pour vous. Parce que le plus important, c'est que moi, je puisse vous enseigner correctement les mathématiques. Un musulman et un juif et un chrétien. Tous les trois, c'est des médecins. Mais ça ne veut pas dire que on a imaginez le médecin de confession chrétienne, le médecin de confession juive, ce sont de très très bons médecins, et le médecin de confession musulmane, tu vois, c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Juif et chrétien, parce qu'il leur fait confiance. Mais il prend une distance pour faire une différence entre la foi et la réalité humaine de la personne. C'est-à-dire mais بصح معليش même نروح عند طبيب ندير كي de confession juive ou chrétienne معليش مي quand même نتمناو حنا مسلمين. تسمى لي مال اليز il est mal à l'aise. اسمها لا سوسيتي الحكومه يثيران ديال الحاله فينا ديال الحاله. Donc on abuse de l'innocence, de la naïveté, de l'innocence. Pourquoi est-ce que je vous ai lu les deux dernières phrases, c'est-à-dire, il faut vouloir la même chose que ton prochain, à condition tu ne lui imposes pas ton désir. Le désir, entre autres, c'est un grand thème en psychanalyse. C'est-à-dire, parce que le désir, enfin, Freud et Nathalie, et Jacques Lacan, le désir est un grand thème de la psychanalyse par Freud et Jacques Lacan. Bon. C'est-à-dire, ok, nous connaissons c'est-à-dire, c'est-à-dire et ça non seulement c'est un abus sur le plan spirituel, parce que quand on se respecte, une croyance, un système de croyance qui se respecte ne s'impose pas par la force. J'ouvre une parenthèse. J'avais une amie de Tlemcen. Elle s'est convertie au judaïsme. Une Algérienne de Tlemcen qui s'est convertie au judaïsme. Ça lui a pris des années et des années et des années. Les juifs, c'est une juive. Et c'est la même chose pour le christianisme. C'est la même chose pour le christianisme. Le chrétien. C'est-à-dire, il y a des étapes dans la vie. J'ouvre une parenthèse à l'intérieur d'une parenthèse. Il s'est converti au christianisme sur son lit de mort. Il s'est converti au christianisme parce qu'il l'a demandé. Donc, nous avons tous, à commencer par ma propre mère, elle a respecté son désir. Donc, mais c'est vrai, et tout ça, il n'y a pas de problème. Il voulait mourir chrétien. Ça fait qu'il faut respecter il faut respecter son parce que j'ai fait les démarches. Mais parce que je veux faire la promotion d'une religion, je ne fais la promotion de rien du tout. Je suis juste en train de parler du respect de la conscience des gens. En décider pour les gens qu'est-ce qu'ils doivent être. Elle ne hiérarchise pas les croyances, sauf au nom d'une croyance, tu tues
Tu m'imposes ta croyance. Une croyance au nom de laquelle on tue, on viole, ça c'est pas correct. Mais mettre au contraire, mettre sur la croyance. Tu es chrétien, tu es musulman, tu es juif, tu es au nom justement au nom de ta religion. Mais il est vrai, la religion, fait de bonnes choses, mais sans violer les consciences. Mais d'ailleurs c'est un Kabyle qui l'a baptisé. Mais au je suis Alger. Mais au j'ai vu d'autres prêtres, c'était des Français. La première question, est-ce qu'il est conscient, est-ce qu'il le désire? Voilà. Parce que il n'est pas conscient. Mais il a aussi vrai gougis. Comment tu peux le lui imposer? C'est pour ça que j'appelle l'abus. Dieu ne rentre pas par effraction. Dieu est une rencontre. Dieu, c'est une brise de printemps. Il se révèle peu à peu. Il ne s'impose pas. فريدة كان فتصل سيري ذكية كشكور الدماغ الوقت نسرم إذن إنم يبوض الفغي إنم أنا جراتي دانو بيني كدنا ملك الدمران يدخل الملك الدمران صوتت تولي أنت كسكة وليانت. Et c'est ça la laïcité kabyle. La laïcité kabyle, elle n'est pas contre les religions. Elle respecte tellement la religion, elle respecte tellement le croire que au nom de toutes les foi, au nom de toutes les croyances. Je finis avec Joseph Campbell. Oui, je finis avec Joseph Campbell. Joseph Campbell, c'est un grand mythologue américain qui a écrit The Power of the Myth, la puissance du mythe. Et il a expliqué comment les mythes sont importants dans la manière de voir le monde. On lui a posé la question, Nénès, est-ce que vous croyez en Dieu? Il leur a répondu, je crois en l'expérience de Dieu. Et c'est ça la kabbalité. La kabbalité, elle croit en l'expérience de Dieu qui est humaine et chacun, il va trouver sa propre voie vers la transcendance, vers ce qui nourrit son âme. Voilà. فريدة زغار تنكرضيت نتموسني وين مازال نتوغا الغوتيا غدا يالك كلت اتنحويج وكنا اتصلت كاع اسل تالي شدن غاف بسيكولوجيت غاف متير غاف تسنع غافين كي شدن غاف توثرت يسيان ملي تولي نتزدونا دينا قيمة دي ثالويث